Şimdi Handamese büyür kızıtkan alama. Doğru Amerika'dan alama atacağız. 11 aylanma. 10 baş gülük. 3 bayge. Prahaldas kaynakları göstereceğiz. Armaklı Duyurmanlar hazır Prahalama Çavuş'tan keyin At Oyunları Federasyası en büyük kızı oyunlarını tartılmay, kıyın engmey, bir kız kuğmay, jigitçilik önünü görsötken mıқты oyun zorba görüyorlar. Hazır ene oyundu töreş atalgan At Çavuş'un Alaman yarışı aldığımızlarda 11 aylanma çağlap 20 bin metre. Şu yerde birinci gelgen gülük bu joldamaga iyi olup göçmenler oyununa nagırlet jalpı oğumçulukka gülükü görermanların barına kulaklarını aytıp koyuyordu. Doğrus 2024 Bişkek şaharında Akbulat Maydanı'nda ötken At Çavuş oyunlarında jalpı Arma Federasyası'nın sport kurulu türleri boyunca direksiyanın jana Oğulusluk Şaharlık Federasyonları seçimlenen Kırgızistan'ın namusu olup geçilen beri iyilikler atып жатқан Nurbek Erimbekov'un Karagı sattığı gülüğüne hiç kanday talaşı yok. Oşo Oğuz'tağı kvota verilgen. Hani 9. maydana turizm sezonunun açılışı bu baratılgan gülüklerini anıttab joldama alatılgan çalış, tamdo çalışı. Büyür kızıtkan oyunlar aldı da Alamanda süre oturalı, 10 baş gülük 450 bin son bayge oldu. 300 bin son baş bayge. Barakelde. Alaman 11 aylanma, buna 2. aylanmanın göstereceğini var. Anlatlı görürmanlar. 2. aylanmanın göstereceğini var. Ağzına gitip bırakkan 5. 9. 11. nomer. Ağlı olay 13. 2. aylanmağa dönüştü. 2. aylanmağa dönüştü. Yeni karanlıklar, buna şu 20 1000 metre aralıkta çurkaş, atlı oşoğa dayardaş, oşoğun üstüne çağıp bırakkan balдар, bunun bari birbirine tök gelgen jerde, Çavandes dağı, at dağı, tavuk, düt bari dil oruna gelgen malda albay koy. En başkası kırsığı yok, mıқты жақсы çavuş olsun. Kasiyetli, yeremetli, bölübüstün jeyeginde, Ulu Jengiş'ten 79 yıllık marakesi, Karagırgız Avtomobil Oğuz Küllerinin 100 yıllık marakesine arnalgan Ulutluk At oyunları gelişleri finallık günü bugün. Buna elibizde daima manay olsun, mayram olsun. Daima at çalında olmuşlar. Yaratkan olduk, yaxşılıkta bugünüzler.
Әкелді финишті түзіге шыққан малы. Ардақ меймандар, дағы рет ат жалында қырғыз болып түрелгені, дайыма байгеді, алама байгеді. Жақсы егілдер жарап келер, сөзімізді білгендей, мөрекелерді. Üçüncü aylampağa, 5. номердегі Тайфун, Тоқтоғыл районының күлігі бастап келеді. 3. aylampağa кетті, Ану Улай. 3. aylampağa кетті күлікті. 8. номердегі Барчын, 3. aylampağını göstereceğini istiyor. 3. aylampağını göstereceğini var. Çalan desteğim, 3. aylampağa getmeyelim. Muna hakkı 2 yıldan beri Ulutlu oyunun жалпы türlerinin baygesi көбейіп, ат чабышта Kırgızstan aymağında 3 жолы квартира қойылған жақсы белдеш болды. Егемен Дүріктің 2 жылында жана Ормонхан атабыздың былтырғы чоң тойында квартира қойылды. Бұл эми мамлекет башчыбыздын, мамлекет жетекчилигинин алама ат чабышта болгон сыйы, атабадан келаткан улуу чоң бұл аламан ат чабыш болып келген. Ошоға карата квартиралар қойып, акчалай байгелер көбөйүп, ат чабыштын да түрлөрү көбөйүп, бүгүнкү күндө мына бир учурда бир федерация болчу. Азыр Аргымак федерациясы, Күлсары Жорго федерациясы, кыска аралыкка ат чабыш боюнча федерациялар түзүлүп, өздөрү мамлекеттин колдоосу менен жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен эң жакшы иш-чараларды өткөрүп атат. Кудай буйрса Борбор Азиянын аймагында, андан арткы аймак Европага чейин чыгып, мыкты ийгилик жараткан бүлүктөрүбүз аргын болсун. Ат кармаган, бүлүк чапкан, байге алгандардын катары көбөйүп деп келет кылалы. Мынакей чабылып аткан аттар 24 саат бою, 12 ай бою көзөмөлдө каралат. Күн сайын чабыла бербейт. 20 километр аралыкка Чуркаштагы кандай оор 20 метр аралыкка Чуркаш. Ошон үчүн ушуга бир жакшы маанай менен карап, ушуну таптап аткан саякерлердин эмгеги бааланса. Азыр биз жерде өзүңөр көргөндөй 3. номердеги Ханзада Эшенкулов Рамилбек Талас облусунун Бакай Ата районунан келген 3. номердеги Ханзада токтоп калды. Ар кандай шарттар болот. Ошондо 10 ат чабылса, азыр 9 аттын ортосунда байге бар. Ал эми байгени жогорку кеңештин депутаты Акаев Жанарбек Кубанычевичтин коомдук жардамчысы Алмакулов Кенжебек Төлөмүшевич тапшырат. Ардактуу улуттук оюндун үйөрмандары, ат оюндарынын үйөрмандары, керемет төлүбүз, жетакке чыккан жерибиз, мына ушул жерде эчендеген ат оюндары, эчендеген байрамдар өткөн. Азыр ат чабышына карап ошондой учурда төлүбүздү карагылачы. Күздүнү беттеп чыштап койгондой керемет болуп, күздүн көккө күндөрү. Алдыда 8, 7, 11, 5. Азыр 9. aylampağını gösteriyor. Barçın Елесов Мурел чапарата. Елесов Мурел 2023 yılın gıttı çavan desi. Kazakistan'ın Astana қаласына шейін барып мықтаттарын çaptı. Былтыр 9. майда Жалалабадта Абдыкайым Талановтың аттарынша Тайын Аламанын шығарып жүрген жигит. Иранов Мурел, Айчиев Байел, Елесов Мурел, Тополонбаев Дөлі, Шүкірбеков Кариел, мына ушу жигиттер 2023 жылдын бұтты чабандестери. Мына ушу аттың улары менен тең ойноп, ат ээсинин, саяккердин үмүтүн актап, байгеге жеткирип аткан чабандестерибиз. Эми булардын дагы 3-4 жылдан бери чаап, жаш курактар деле келип баратат, 2 жылы бир топтору чаба албай калат. Мына ушундай ат чапкан чабандес балдардын катарын өнүктүрөлү. Ардактуу ата-энелер, айыл аймагында тургандар, колдон келсе ушу балдарды ат мингизип ат чаптырганга дагы тarbiyалай берсек, себеби ар бир сакчы чоңойгон. Бүгүнкү күндө ат көбөйдү. Ошон үчүн чабандес дагы ошончолук керек. Азыр мыкты саяккерлерди тартыш. Бир саяккердин колунда 15тен ат кармап аткан күндөрү бар бүгүнкү күндө. Бул дагы жакшы жагына ийгилик деп айтсак жарашат.
Ana geldi buna Üçüncü tarafı arasına atlar finişlik düzlükü çıkayın dep kalgan malı 10 at 9 at atışsa hazır yerde 5 at bir rakam malı 11 aylampa 3 bayge Jalpı hak çalış oyunlarının bayge fondu 1.388.700 son ötüzdü. Biz dostu direksiyanı Canan Demircilerin oğlu Atalan Bosmanlı. Hazırını Türkler 10. aylampanı göstereceğiz. 10. aylampanı göstereceğiz. 10. hayranpanı göstericimedi. Aldıda 11. nomerdeki 10. hayranpanı göstericimedi. 11. nomerdeki Bulvar Samat Çırgaldıkı Toktoğlu rayonu Burzaev Nur Muhammed Çağpar'dan Yandan giydi 2. olup 7. nomerdeki Tengilto İlmar Çağpar'dan Narnoğlu Snuku Anulay 8. nomerdeki Barçın Yelesef Norel Çağpar'dan Küy Sokuluk Ültuvaylı 10. aylampanı göstericimedi. Buna böldü jeyekten kararlar, çutma paratkan atların da karaylı, atların arzacağından gerilip çatkan gelebek püskürüyor olgun ısık bölü üstü karaylı. 9. may, ulu Cengiz bayramı. Bayramımızlar menen adaklı Jalpışer'de oturan meymanlar. Her bir mayram sayın, her bir kuvançlar şunda ak maydanlarda ötsün. Yanılırla turgan ak maydanların uçları zamanbat mutlu olsun. Bunlar kule oturadı. Ülkemizde ölümü, iyilik, cengiz üstünde olsun. Ya bu ayı kontrol ayıp öttüm. Baygeler tarafı soğuk ayıptım. Alaman Bayge'nin Bayge'sin Yoğurtlu Gengeç Deputatı Hakkayef Canarbek Kuvanışeviç'in doğumluk yardımcısı Almakunov Gencebek Törümüzü için tapşırar. Alaman'da bile hazır son fotoğraftan artık ayranması kaldı. Jeringizdерine улуттук оюнду баалаган улуу майрам чоңтойдо кездешип отурган жалпы көрөрмандар, билөрмандар, колдоочулар, саяпкерлер баарыбыз мына Аламандын жыйынтык тоочу айлампасын көзбөй жөнөй турган учурга келип калды. Байге фонду 420 000 сомду түзгөн. Биринчи келген күнүдө 300 000 сом бериле турган 11-чи жыйынтык тоочу айлампаны көзбөй күлүктөр жөнөй attı, ülkeden sözüne çıkarttı. Ayağına geldi, Cihitlik Toçu. 11. aylampana. Cihitlik Toçu aylampana aldılar. 8, 7, 11, 5. Bırak, 5 at. Cihitlik Toçu aylampana göstericiledi. 3 bayge. Bugünkü at çavuş oyunlarının jalpı bayge fondu. Yorgo Ulan Top Alamanlıkta 1.388.700 somlu düzdü. Sportun unutup türleri boyunca direksiya tarafından 900.000 som, yeni ölçüler tarafından 300.000 som, 1.200.000 cana Töle maklatlı 1.388.700 som belge fonlu düzdü. Emin aralar, birlikten birlikte 4 hayatı olay. Cayak bakımdan çok yaptan, kanat tükkendey. Yereli uçup, canak aklında atlan birlikter. Bayge üçün, namus üçün. Birincilik üçün buna 3 at aldı da atkan mağalı. Üstündeki çavandeşler bilet sayesinde, hızı menen, yolu menen, ordu menen geçip atkan mağalı.
Şulay buyursa, kiyim üçü halkalar başlarında örgüsünün teveteyi, bunlar atçılısı daima. Balgar kaska teveteyi giyip çavat. Bu açayın bu derece olduğundan biz. Bu yıl 2024 yıldan başlap çatkan balların başına söz türde kaska ve teveteyi giyiyi milletlendirilgen. Ana gidip gönlünü sötürken tamam 5, 7, 11 ikinci çap 8 Foto finişli yakalanan. Foto finişli yakalanan. 5, 11, 7, 8,